kanya ba ukethie nikenda twitana mbere na matatu kuthuranirite tukwena Arua. Karibuni sana. Wega muthikirie mwende wa Meru TV na Thiri FM kuma thoci mwankanto Nyeri na baba ututhikira kinyao ya mianka yetu ya Meru mugeni na mwega tekethagua rimwe bitawa Jeremy MC kuma South Menti mugethia kariba South Menti bonde kuma iguru gwitone mwanka muguru na ale muguru mugu na inyanto betu baraba ututhikira na Arua tuketho twina kanya ga kwaranĩria na mwananchi ntuenda kwaria maendeleo mashinani kile constituencies chetu ningenda tumuramurika Meru no twina constituency nyingi na riu no ntu kaumo kamara ningerima na mtu ambairia wega bwambairia muchi twaranirieni tutikwarikire South Menti na Igembe South ni Meru kwa jumla tuona atiri o no ntu maendeleo jareta kwa ni atongeria betu ibaretete kana jeku kana tukuringe tuma kiora tukuringirwa kungi karibu twaranirie open minded. Welcome. Asante sana Mr. Patrick. Yes, kumetana na Igembe South beta Patrick Math de supporter kana muritigwa Mheshimiwa John Paul rabatisi historia mingi Mheshimiwa John Paul imwe ankelesa muweni mbio ratu kuendelea kelesa maendeleo yake kethia tongoria kethia athikiria betu bonde Igembe South kethie bonde ba Meru County na nyabara batuthikiritie Kenya yonde nontu twina Meru Mombasa bakuba kayuga tukwaria nako tubere duare no manga tubonie atongoria betu bura bakwethia na nguira bakurita kwethira kwesio kana nura maraba malasia bionde bakuwa utengu kuendelea na matureni. Karibuni sana. Asante sana. Ibweka sana Patrick na karibuni sana ndene ya mitambo yetu ya Meru TV tuthe tukeraniria goroba na Arua na kwa hiyo tarori kini kuibwa mutegeri wa Meru TV tuketha tukioreria constituencies ijirithithiti atia na kinya tukategera bado mantu ja Meru jaraje tete na mbere ndene ya Meru kuna mantu mengi sana yakarikite ndene kiumiki na kinya kiumiki thiru tukethirwa kana kuma rira tware au tukomba kwitha tugijategera yonde lakini tukambirire na ntere tione kenda twithirwa twikujuria wira ne bro botomite tuveta antu kwena Arua na thena tugatonya kiri ya ndene ya county Meru ya county yonde au bandai. Kwa hivyo karibu sana eta nambira kuthiro gintumire SMS yakuri kana kama kawaida namba yetu SMS ni 0748 918 901 ili ndene screen yaku ndeguru screen yaku ukona namba uno ntumire SMS no witiro tero WhatsApp na namba bado ugantumira comment yaku ngomba kuthiro nkigwata wethera witiro Facebook ugatwata Meru TV Kenya na wenda witiro YouTube ugatwata Meru TV Digital ne komba kuthiro gitiga SMS yaku no gatura na ro tutegerere teori na tafadhali wanda mbandikire SMS mbere ututegete wirutere rwiku mbere rito ryaku na nara umite nikenda tumenya uritu wata uri rutere rwiku. Karibuni sana kinyaba gwa tegeri tutena mbere kwithirwa tukiaraniria. Kwa hivyo kambiriria na Patrick rutere rwa Igembe South. Kuna matoso mengi mno cia tuja karika rutere rwa Igembe South na wena bwaku tievi na ndewe mwananchi kawaida mwankira thai miakira omba kwithirwa wi kithirikari izi umbo miriti atia. Thank you Jerry mwetikia batwe yantu ya karibe Igembe South ande muringi kura ande muso thirikari ya Kenya Kwanza thirikari ye kwethira kwina challenges mingi kuma historia kwa ya thirikari na ora esiomite kuthithia kana ora atongoria beto basomite kuthithia oni miakele irethiri nera emberere ya thiri and leadership ya Uhuru Kenyatta na William Ruto oni nombwe ya mukadi wa Igembe thirikari ya Ruto no ndemireti ere na kwina itumi biratu itete ora tukwaria gikwenda kwira maendeleo ngakwira ya mwaka yu na ya mwaka yu so Max unya muthikeja tukwa tothiria kwaria angwatia kuwa thirikari uimbie kuothe lakini woni anda William Ruto Igembe South twisa sawa na ngwetikia tujare nimbia anda Mheshimiwa John Paul na itwapite nontu ya weta kurima munda utirima munda oanda mpempe rere itare kuna ngare kinya utamunda yura
so batu twapite twe support thirikari kenda na tuona maendeleo. Last time kana last regime twabwithirie slight mistake batu kulingana na usore wa Mheshimiwa John Paul na William Ruto to support William Ruto aende deputy ndwaira si atu affect remno no ndo maendeleo yara maingi Mheshimiwa athithirie maendeleo ya CDF but thai twina maendeleo beyond CDF sloganira yari na opponent betu last time ndo thai twina stima imbingi twina njira ira tugelesa njira imwe kwa imwe njira saiti ya 10 ire ku maintainwa na ngwetere njira ile ithatu ira sekiri lami ne kathiria na ngwetere ira se program ne wekro lami as we talk. So mando yo ndo yo mutikiri atwira wengwa tukeana max tukithiria no ndunkeana max se thirikari nyawe angwa te koyana max ira. Okay, thank you so much Jeremy. Tukija ruterani rwaku no representete thirikari ya South Imenti ira itongeretu ni Mheshimiwa Shadrack Moiti kiaku kinya uwe ugona ndauria Patrick umba kwithirwa kiriti athirikari jate mwankira utukinyite thai. Ibwega Madam Jerry na my brother Patrick. Ndiuga tuti no ndege kweja na max thaiji lakini gankoromba mukario South Imenti ara kandikira kiri kona chionde. South Imenti ni moya konsuziria nene ndene ya Meru County. Na ni nene nkuruki kinya ya Patrick in terms of everything. Population and everything. Tulinenda kuga atiri mbere tuheja na maxi ciuma kirikira kia makwa nundu bagi tumigiki twina common platform tukuona Dr. Shadrack Moiti kiri maisha jo tongeria bwa South Imenti eno kuruiko na thirikari atina former regime nonto atari wa former regime atathurwa ni first time atathurwa kairi so atari kiri tongeria bwa gitari aruto nonto this is the first time gutwika MP. So ukurubura tukariria bwa maendeleo tukariria ukurubwa maendeleo jara kuonwa ngiraundi igita lewe kuma atonya. Number 2 noka tukamakaniria na kariba South Imenti nikienda ba mwenda ritho baba tithwire ndongo na ntu bara batithwire inywa kana itira no ntu thine maendeleo ya siasa jari thine mwenjeri you can be a witness and even my brother akangwata ira watiri maendeleo ya siasa jationa kwa jatikiri miwani. Maendeleo ya siasa kule antu bakijona no mwanka bekire miwani ndere ngirini ya kule ngombe eze utuka ngombe cia Rwanda kenda itikwe impara rugonone rumwe rugaga kugiriki nyigika kulwa miwani kenda ciona inya muthanga jwa ngirini kenda imenya kule everything including muthanga na igete matumbo ya mburi cia Rwanda je muthanga muno ngurukie cia ndendengi nuntu gukaraga ciikaira miwani ngirini so kule antu benda ka miwani ya kuona maendeleo kinyaja rijo. Number 2 naruo tukatheria kieni twira ni atiri muntu akeja kuthware opponent yoku kiri maisha ya siasa kinyo kathithio ntubukaria atia kinyo nijo ukaina kwina ntaka uruma kuona uria wengo mwene akuringa metho na gitamba utamugurie utikamuririe tiri akakwira ukuringa no gurukirie tiri ituka kainga inya bioni no rikana ikurite no keja kuina kwina riwa aruma akuria na ndote gwikira makobe no ntubo itumi gitumi nimbi. For example naruo ni nkuigwa nkenete ndandigirwe ugoja anka wetu ukarugora thimu na ndaromba ntu ba South Imenti baigwinya inya opponent bando Dr. Shadrack Moiti ibaringe thimu bauge buria tukauga ibuthithitwe boteo turikanie bwega naruo ni kumiria uga kina kiriana tuge gitio no ntu bwai Dr. Shadrack Moiti no ntu tukwirwa ura imogwe wetu tuga ni mutethia na ni mukabua no ntu no ni moja baraura ntomarete na ntomugira. Kwa nini? Number 1 worigano kigweta Kenya Kwanza bado twaringire kura South Imenti tuhitara gwa tuli basimio no batere kumenya Dr. Shadrack Moiti athurirwo ari mubunge wa Jubilee MP ira ya taragwa ni ya simio twekaga poster ya Dr. Shadrack Moiti kukandikwa rukiri kubakaongera na Raila bagacoka bageta bagira poster ina Raila bagaciarithania na Dr. Shadrack Moiti ikejekirwo matairo na nuje ini Meru kiugo Raila ya ija kugweta ngurwe musikitine na ndikwa ina thine nene na turathura tunyamarite asimio igituika ni baba na Karua my friend
twarite thina uku tukaga ume. Therefore na njira njega antu ba Southimenti baretikia Dr. Chandra Kimweti batimwije batikumenya uria mbakuthithia, lakini andi thaa ici ibejire kuona kweli ijanjo gwinengeri ng'ombe kuria nontu tukaraniria na bungi maendeleo jagategwa batu Southimenti principal wetu Honorable Dr. Chandra Kimweti na tuonetia ideology ya utongeria one atithekaga CDF augaga onyo na put me on record less augire ura ije CDF nontu ni mbeca obvious kinya igatigirwa mwiji agaira inyanto banene nontu mwiji ukumba utara mbeca ciumba ugura mugate atire mwigu utara cia CDF. Therefore umba utara ciruba mwiji umba utara ciruba cia ugura mugate no atare cia CDF igatonyana nontu mbi mbeca cia CDF ciagaire content ile project na proposals so tukio webera augire we kiroto kiawe one ja mutongeria ikumurika kethira county itumagiro 15% 85 indetigi abangire ikumurika kiu mweja ni atiga gwakyo au nandi ni oturi nondu namenyere utigi na 85 no wino tonga bwa kuromba into muno kinyankurukia wa bibutini ikyo tumututithinda na ira inya kara kwinja barabara ukarigara ni Southimenti yake barabara inja kwa inyere county nekenjo imujumbe na mitamburukia kiuma ira Oromenyage mbesa kinya kwenu sasa nende ka tumenye ikuru na ndi nyakuya thai gwagwire nkoromea njira mathia maingi ya mjumbe akara kuthithia athithagia agatirithie jau etha for example county rinja barabara ya county ya kinya kire antu kwina barabara ya kera igatirithua au kira tegatuka kethiria maguta Southimenti ikiotho barabara erinja wa yumiria antu cienjira nyingi inya cia county ikiuma irua. Okay, thank you so much. Ikaumira kumira na utaona ntu tukagwetwo thai twakinyau. Okay, so tugicoka kigugwe Patrick kuna kintu mbigagwa mujumbe oku akigetwo nakyo sana mantu ya basari kintu mbigagwa antu bai mukatha nakyo muno nontu nakoya na basari kung'ana nakoya na urako batere nambi weni criteria rikwethairwo agitumira nontu kwina county simu thai waja county ya Meru utega ukona antu babaingi thai kabakurira nontu kethira ni basari ire yena wa wetrima antu batakumenya na ate bakwayangwa basari ira kuri antu bara kuona nyini ndi kabisa batakuona basari kwina bara kuona nyate kabena thina muno lakini baba kuona basari kwina minga we kwatuika utingana nyire ona antu bara baingi bara bagwacia. Thank you. So ngwetikia Mheshimiwa John Paul kanora mde bwerere bwa mpaka nyande mu kutia rito muwe na ngwetikia nkabora muwe na arumire muwe ni muntu urawikacia antukire Murungu rira kwina ugaiki Kimiru kituke Miru muntu utumaira nguo uri wakengiria bangi beta wetiethere mbura ria yurite so Mheshimiwa muntu uracia rinto mwambi uyu yongwa ntawoge yongwa yarita so rira Mheshimiwa anjire kuromba kura ai kana kanini ai form ai ori athiria form 4 antu ba mu challenge mno bakaoriende ka muntu kaina ketite nontu John Paul ati Godfather okay Murungu antu begembe South bamukiria kari urakari engwetikia riu ni okirundukira ke muwe ke umire ki uyu we kira nkumage weke mea wana wanu kura kuri itwira wa kwirona ni nyabo kathira ibo yawe isokera ringi na ka generation kangi so generation ire Mheshimiwa John Paul ekuya yana nkorwera gitawe ari nayo aikuya 2017 asindana na antu jo omwanjo ekindeni arwai to kinda nano ntorera ambesha sieke ragwire na kwenda kura in fact antu baba ngiba temeire ambiriria kuromba kura lakini onde history 2013 election yo kuthira tariki 26 ira wire unika romba kura CMP 2017 na so ni ndatore mbisio na tuendelea Mheshimiwa endelea wetana wa iskuru na wetana wa gerantu kuromba kura anto baka usiora to wasia orenya Yesu au yaswa mno lakini kwa kinyira kaita Mheshimiwa opponent bara area bo melente baeta bata bakinda ne bongo bataisi kwenda candidate ai serious ria kura ciaringirwe to ba surprise to rianto begembe South ngwetikia mtu akoroboka cia iwo wete Mheshimiwa John Paul iwe Godfather okay umwete murongo na wao ruo ile anto begembe South ba kura sababu Mheshimiwa
ata maisha yake ya siasa ateokerwe mtu iwengwa na Murungu na tubegembe South kuma wende twe yari u nonto mheshimiwa iwe munene orambisi egembe South aisie every ni jira aisie every musie every ntura na bura yetawa kyo ntwere te bura wera wathi omba weta athi market lakini kwena town dene na kwena gonto kuinge muno so mheshimiwa tentura nye mwata akinyete kuru na nabaisi then are na time ku interact na antu bake amenya antu bani bibyo byo ngabenda na rera oyere tikira awa itiki Murungu wampa na nonto Murungu wampa na Murungu atimba duranire itonga na thini tumenyoro ku thimbasari no rote ku thi no riku awa nani woranda ya wetiki free nonto mheshimiwa antarumya mtu eko 2017 kenda burwa ando bamubure free bamwabi kibiki bamwangari semukia rero ndai na musafara musemani one boba mukasi ambiasa kulita musemani one arambene ni anto bamweya so nwe wa buranto boba mpa muntu yowe na mbia kai nasyo na bando nyawa ya mahitaji onto boyele na kuri oti awana ni boba mbananiria kura iyi ndasinda njo iyi nani bubu nkabe yambasari awa bombere dikorotera musiari okwa kanya eyo bisino romba mbasari mtoro kwa batera mbasari imoritwa moritwa retu ntri makianine kamwa form geta sibu kamwa allowance to assign form so you mean babwe egembe South moritwa no bejawe kwa yanine ku babwe to announce ntu kwa apply mbasari to atoma babarwa kanisene to atangasa to memene to atirimana na ntu begembe South requirement kenda tumia wore o Gembe South to akwere yo akibanda kama musiari iwa ambati certificate whether musiari uno kuma membi to ya wenjeri o north na no yero Gembe South membi by mbadi lak bondi bosi not we Gembe South to tumba kwa wore o north tukara mwana orane ye nakura ona ni no ringireta ko Gembe South tweti ndo biu entara ibyo kuma au ngetine arato tse maneria na to yo lela sia wandi by wandi to semania murtwa kaya wa form to provide free kuma obisine to eta form ukarinjistwa kwa yole form waku weta waswasibu oku arari au kuringira muuri kuma untu kwa ya form ira to eta mheshimiwa to assortition da to kaila baraba iba konge to kaditania to amutirana bake akawatala na baraibana imbi yana batikwa yana ura my brother wa basire content batikwa yana milioni ira akawa divide by na mbera ya yere kyanine mwana wende oro ya kyanine no mwankaone mbesa orethira oro university secondary bonding na day schools bukai wa mbesa iko no ntutu kora bwaringire wadhura mheshimiwa uthe muntu wa onde na mwana bonding ande mwagura yele twithe to yanede kurai na twithe otipura turi abo na Jeremy tuita woti o then injeri muntu amba kwethira yes ndare ambesa ndeke mwana university ndaswa ndathira muntu ya kumusigwe kwa sesi eve imbinde atukuona atu nyumba ina ndakiteria ndare ambesa lakini mbesa ni thira so muntu mushima awire otekuba wantu bara urwethira muthini mutonga buinde bukaye wa mbesa platform na ngwetikia ndo bege mbe South ote muntu a complain atwira process yekwe bwa kuinya no ndo njeri wethira woini otumba weekend bonding orikia day school so wari amoshimo thine kwende school yo wowi na thine ngeno ndo mwana inde school kwethira membi kwo wa inyeli muno so mwana orarira kai wa mbesera moshimo ya na wo kuinyu kwa kinene uramwe wetire na mwana oke bonding na rina kawezo lakini bando yawenda otethio nwaka atethuka aketha otethio na size yake tweto una kukethira ana betu tuthi complain nyatha ito thirite kila kitu bila tweterete mbesa inka itweterete at least tuongaongelo mbwa urona mbunge betu by complain nara parliament ke nambira si release at least reikana kesia basari to ana bara then on top of that kwena ana bara mera waburu kwa kabwende mwana onya mheshimiwa yanete mbesa ira atomba wita skuru twena ana uni akweti number of ana baraba university barato ajire kwa ya kuma 2017 mheshimiwa unkuma bamwe bakuthiria thai bange bathiretie na ana secondary na twena namba over 300 student barato thomethacia kuma form 1 kila kitu mwanka university no thiria mheshimiwa au umwana kwa inyarira kwena
job opportunity kwena forum wira interact yabo kenda ethira aya we mwana unetire skuru au kinyako nya thai process une kwendelea Gembe South ana bara tukire university bara tukire form 1 itu kwenda kumethea obo ba no to bare ira mbesa nobo no ndo thai itu weta misi komisi twalungire ana bonde pa form 4 form 3 na thai tukulungira university na tothiria tweta ringi tukona ana bara nabo batere skuru no ndo kwithira musiari na wikirie manto yaumira na wata skuru so mweshimwa ibwetha cio na ingwetekia ukaelia kumara oyerere skuru cia Gembe South itwamubire kuraya no ntwara thai tura apply te ana grade 17 basari nkwenda kinyo kuri kimo kya basari lwari tindete Gembe na imbarangiti na antu tu tofauti kidogo kwina antu bambirire kiuri kimwe kira bakwenda kumenya ni ati mweshimiwa igitarira atonyere na aya na basari yao around 10,000 lakini netra kina magembe chiwe na mia na mwanka thai urona mwana na kuona ungiri 3 around yawe so bakwenda kumenya ni kinonto tia itiro no ntu bakuga igitiro ba ya 10,000 nethero igitetheri mwana sana nkuruki thai wethekia muthiketi wao mthikiritie ya kiuria kiranda kicoke ora twitite jeri mweshimwa John Paul kuma etene slotira ya apply rembasare mbere ya ringiri mugwanja nonto system ora bethire baisi mbasare nyawa apply tilasima wone kwena nto baeta bakarende bo Jeremy hapana uyu atatu sabota jeri ethena atopinga ikelwara lakini tunkuma nto ba apply bakai twethe atu na mbesa mbingi in fact twaere kuma form 1 mwaka university ngirie 10 twa mwaka yele anto bona mbesa ni kweanwa baitia bakinya ngirie 10 beta baita cia ora bawitia kitire CDF itiongelawa kitire CDF itiathia itiongelawa no era twa yawa ethi million 144 no yo whether South Imenti no yo bakum Jeremy bakum budgetera so ana baingia mwangaru arengo ndakuwera ruare na mbera twenio in history ana batao yo liambasare ya baurenge mwaka muthiri tware na ngiri 15 thai barongela ngiri yele bakinya ngiri 17 na ana bara bonde ana bara ngiri 17 uti muntu atibwere mweshimwa ko na ana bara bandu mana thatu ibakwenda kurirwa mbesa kwe mwana urogethe agenda mbesa imbi inini no ndo una sponsor kuma form 1 mwaka musho ingiri 44 ira tuona kana 54 ira tuona KF structures secondary so mbesa ira iso mweshimwa ya nacio na asoka akoya tuana turana tuo o yari utwake tu are ira without CDF bakeru bau ibara wano nani isunsikira tu ra watu ritesuns mweshimwa no ko yana bara eta akethira akoya ande na baba ingi no ndona nto mabari rafi so gitunsikire ke mweshimwa kiria iro na mbese iriko tia wewe ke mweshimwa alitambia kiondo akwere tonde ire mwana fulani ana barambo mbakuengania na rera nyete tanto bake ba sponsor CDF tutibeka ira category nera no nto yo no ku yo wana murungu kwethi atia ukomenya ande na mwana ndina na skuru mbomba kwaeta na nkawa mwana unyethia musiadi na atwa iletie na wawe lakini mweshimwa tutitanga sana wetu TV ne byambona ni orante de Jeremy bado tuwa buranjare eworio ebwithia eyoria ngekethia atia ikamenya no ndo utetheri murungu yona murungu ebyo ndo mweshimwa first round twa mungumiria kura ngiri 17 second round no ndo mawe yayo wathitha sei ate kumenywa era murungu ruweta akaringethia ntu to mucokia na kura ngiri 35 opponent yoke ari akura ngiri 10 Thank you so much. Jeremy, loterero kwenu ri? Yes, loterero kwetu gurura basari ni bwega tukiwa twinde odoterete. Lakini nontu bwa itumi mwanya na owantu bali ura ba operataga kwao lakini bali within the laws of the land. Saudimenti mbasare ya wanding model ire mwanya na ire within the law. Number one, Dr. Shanja Kimwiti akujukia wathani kuri kategori itagwa ya ana ba full scholarship. Ana ba full scholarship
ni bara betha kwa bare ana vulnerable na ana baumite nja extreme ira kwina itumi bigotegwa bionde kiri profile bakoneka kinyoka mwangirire inyanya agata cukuru na atena mbere kana nyuma kinyoka tuika inde gakona inyangiri 10 atetonya cukuru bau nande ibo betha beba full scholarship bari extreme kiri maisha ya extreme vulnerable extreme kiri level ya maisha ya yake mtoto kwa nagua extreme kiri maisha ya okya no ntukututu okya okya bu inginji kinya tutule atu ona bu nyagore ona bu na ndini inginji ni gega tegemena omuntu methi na tia we no ti mwanya tuke kuthimo okya kana kiro ira utumirwa na kiri category area ana bare bagwatiri ni Dr. Chandra Kimweti ni ana baba ingi over 338 as at now yari programu yaendelea ya gitare the former MP Dr. Bwana Kadhuri Murungi na ndagitari hakuija nuntu bwa kubua nkoro na kwithwe na nkoro enene arauga ana bare ni ana ba Southimenti kutika beja gakenda bathoma batuika bariti ndiguru ingi berikirwa ara open up nkoro atiri ni bathome mwanka na uba batere nuntu muthiene ni mwana Southimenti ugutete ni wijera maingi tuonaga scenario ciate gukagana change of regime munene ore okeja untu bunde burathi gwe ni munene ore okurukite arikanagia abu kufa kuvona kumanga kumaru tenje nje guga lakini Dr. Chandra Kimweti nuntu bwake aona wendi antu augere ana ni ba Southimenti ora ugire kinya kire mirandi thirikari ire athithegua ni other leaders ere Southimenti rakuama independent gutengiro uri agwicoira na njire kuthithie meru kenderwa jo ijwawe etha jo athithegua jo gutethia antu bantura fulani arauga jo kendelea so twina na category eu ingi ana ni buije mbeca cia CDF no bo edote gwetikia no ungugu ile level ya kuejana kinya kankurigara o the time Johnny Paul na bapatu gikana baramba no ntukuri ogwa kinya kiri sheria gutuga kuri mbeca ira mwana atumba kweo for example mwana kiri the law of the land na kiri NGCDF act na mbeca ira inenkanairwa mwana abai kunenkerwa mbeca one day school not less than 3,000 the secondary boarding not less than 5,000 na tertiary institutions 80,000 that one is in the public domain inajulikana na ndimbugo ora tukuendelea either kaba kaandika kama manifesto ya kuga ndo tu baro myoga tulikenia tu mbele cia NGCDF ndo ni cia thirikari ile criteria kuejana one indimenda the following requirements one edwe mwana uwe no enokya moya wa enokya they are needy number two brightness mwana umume thirikari iteteja ambeja kiriantu everybody the law is very clear the constitution of the land is very clear needy and bright students non to papa siembesa iji te guswa mairenjira cio ni gutetheria ana bara beterete gwitonto ndi Southimenti ile cukuru nyingi and I am very sure Pato can be a witness Southimenti ile cukuru nyingi kiri any other constituency around here no to the mbuga population itingana no ntu bwa mechiarire antu bachiara kulingana aba kunyira na wala bale avira boku kuona kanya kangugi ya guchwatwana so now in terms of this in our place ana baeja kwa mbesa in that criteria but one good thing Southimenti mbasare awandi system ne eritrwe ofisine ya consensus ya chokerwe mashinani mbatiire monde were controlled areta on board sibu ya soka ya areta assistant chief and the chief of the location ni mandatory attendance na MCA gakethwa ina representative to issues nabo twikirite no structure ya Southimenti ya leadership ikaraje thirikari gatutiuga parallel government kuma kiri Dr. Chandra Kimweti with the MP weja consensus kwina consensus office manager weta kiri ward o ward chetu chitha ndatu ni kwitho kwa kwina ward coordinator une jandi nja ACC kana ndiyo waumakiribo every location neither kwa ina location head urena ndio control location every location nontu mando ya thirikari jataka kwa na locations waumakiri location kule antu beta kwa polling station commanders ni gituo kionde ya kuringa kura kiu kiritacha virinji nikibwa kino runga mirite that party so antu bo baringa na location head
polling station commander na agacoka agekira cibo na sabucibu gugacoka gukaretwa religious leader uria kanisa ile area batega kwa area fulani ri na kanisa ile kuira nyingi bate kuria whether ni supporter kana supporter ketha ni Methodist nyingi na au Methodist is represented by mandatory and other church which is around area nandi andu bau batirimana form cietu cia thithwe Southimenti utikagia form office Southimenti ukamataga form ugacokia konu na ala kubatere ikabangwa cionde igekirwa serialization na igacoka ika sorted igitaria kwa wandi betha kwa mbeca cijaga ire inenkaniri ikaringwa ndari na wandi kugatuika ni twije wandi fulani etha ni Egoji East kuringa na iringa wa kuringa na ratio ya applicants no twije totore ya pride tuge ni aritwa 10,000 8,000 kana whatever mbeca ire iko kawa ni hizi what is the ratio ya kubagaira bagacoka bakerona nituge abogeta west babu na milioni 8 cia kugaira aritwa benu bwetha bwa karandi bukogo tene milioni 8 cia kuga category hizi milioni hizi cia kuga category hizi bwatiri mana igitara gutega form nonto form cietu iri ba cia Southimenti iri profile kana merit offense ewire max cia yo mwanya na barabe na cia ribonde nonto andu bate mantengi muno na Southimenti no na nya kwina para guteja na kwa misanda ni bwiji ugu haya barabari ba singles and what have you bonarabo na mbi na max ciao gitumi gya kuthithio ni kenda ana betu ba Southimenti baria bene thina batega kothanwe kana bamerua no ntuguteu antu ba sublocation bomba gutirimana form enjerie bomwa yatuika batije kwa banjerina na batije njeu ni ateukari haketho muciari na ajirue kinyake ya gutho hakite cia ngoroba mwana no es factor nonto the lawyer principle wetu Southimenti daktari mwana is the factor to supporter nonto mwana tekena kura urego uta supporter kando Dr. Chandra Kimwiti as long as mwana na kuaranti story cia support za ndiraga itakarachi tu story cia no supporter ka kwetu Dr. Chandra Kimwiti atendirana you he says mwana wa Southimenti is the core business yawe tekuringa kura uroringa nayo karinga is not the issue mwana atena issue na mtoto you that is why mtukwe kuleta form the day to bring the form uroretaga form etha ni mwana oretere kana ni muciari uretere netha wake baraba kujukia form baki understandaga baki rekondi they are recording real people tengost so tekamata form wikaniria kithumba kana kamata mbuti wikia mwana mweneo kuringana na dimension ya cukuru no kamereta kana muciari mwenewe kuringana nayo so you udu oreta form ugakoni oretwa mwathi kana eretwa na antu baraba karaga kubala ya kumenya uyu to kumande that is the law of the land so either mwana eja ugetho yagire the uniform wena na dimension number and we sort them out na itage athina why in the event mbese ira ni kinyire the extreme levels ciatuika mwana fulani ya kwaga nuntu bwa gitumikimwe kana kingi utikua ma Southimenti because mwathana tularimete twina nyamu nene kanyamu atithairwo athukiri muno ugakua manetha kwa ina antu inya bathomaga direct kuma kiri mundu wawe angaba kinyanga mbeca itinganire angabate gwatirira ini muntu akaruma gwikinya through the consensus office manager agatuika atena mbere kana nyuma kana njani iraumire na accident na giuntu kingi beagiria mbeca cionora imira ini ingi nandi ya mathithi yake yao nitumeonaga. Thank you. Hey, wabu nkona yakabo ina no meru mwa gukaraga atiri antu bakaraga kuringana na njeo kia gituma wona nje imwe ciina antu baina miranu iriki na ingi ciina ndivosi na separated na bakarara kuga bubangi muthere kigerero ng'ombe bangi bakure irio nyankima na sabati ni kwithirwa the leader of the family controls Biblia yuga yukuna na Esther o muntu murume na menyora kwenda kwawe gukara tatu timiru imwe kantu baringire kura bati utega nkoro betega kila muntu akurea na baringa kura na gituma muno bati utega ndene mwana tutarime Southimenti ndo twina muntu wina nkoro ya antu ndene nonto number 1 urikane no Southimenti yake tutara mathabu tukona mubunge ndene mweri into bidalitete gutethia antu na bidalitete kire maisha yangu is beyond
parliament salary iringaniri amona allowance chiombe akendo gatandikirite. I give you point of proof. Saudimenti tukaraga ndi twatara masabu tukauga mwathani arothari ma Dr. Chandra Kimweti no ndututaga tukona atiri tekandiki parliament gete totethi antu mbira atiri rira muntu mba kuthithia mucemanio ni kanisa bugwaka akauga keja kubugwatia waka kanisa acoka abonenkera 1 million kenda bwaka kanisa muntu uri na andiki parliament andika na mbeca ingana ugekera inyara wose kamete chionde na ntuku antu bakara kwawe na bakanywa na ndikuona ni agatandika katandikira au that is kiao kira ikuonania kina untu wandene memo shara tijo antuku imo inonko ndo menya ati ila mwari ziothe na kwina kama thito kala kaogaria kiongozi mwari juju ndajuringaniri nituje misare parliament true of force nituje mpia ya kwa mchana jungana ukeja kuona ntuku imwe singu muntu abutethia na mbeca iri mbiundi muchara jwa mweri junde ikuonene ni nkoro ya antu eneo toka murikite muchara. Thank you kibuga sana mutegeri then mianjeri boku wa Jeremy akiwa ya nana kwetu vai opponent para to sinda navo ndo kulingana na mheshimiwa yetere kile antu vai ba muitanya kama diko onto bwambi mheshimiwa every weekend ari Gembe South wena mkomiti ya madhiko au kumuonere au ya kutirengi ithano kana 10 tuko imwe weekend imwe waeta komite 5 na next Sunday wipo uga utala mbesa ira orogwa my brother akiwa mbesa ira te musa uga musara utethia yuo ni weta biondi musara ondo tikabare ya musara yutumba kuvira in fact akaulu age ya siome binasa so ana baraba kwenda kuruma kanto bagiroma every negative so ando bali corona biuma akuwa tuno ndote nabyo jeni na akorera atorera nwe ebyo ndo ona nabo Southiment in Gembe South by ntobiele in common but atwe ira miaga ye komi but kuringa gura na emotion para ari la linda gutika kwe a time tonete yaga the current senator asindwa lakini kwa mushwara anto bona nile manjabu uge kwa ilia sasa St John Paul na si opponent nyawe mbo kwa eteki etere lakini anto brava very sober wanu kwenda uturumya na itwise noria indobio na byo bandu no baigwe uturairi lete turume lakini tuwa kuringa kura tukomera tu beta maendeleo ne na mtu aukasia watu nyi nduna no ben director nambi kwena nya wona mtu Gembe South akwete kura no ntonu ramwete mbesa bo buru barwanira bo bayana kuringana na nkoro weku na taburianirite bakumenya tewe ya no ndo odoria me age thatu eletiwe yaro utumala ini madikone na baisi oyo ekunere to na uyuri na twala nasia retha itorua yakatulonga ikundine ugetho dilonga ikundike to demu member enye itarare okwenda rekinya ogetho dilonga ikundine wote mu member oya no gatwa gwera tu ye osiandikithe tukoro kuliga na ringi lakini tetha itu na member to no gagira njeri nyokira ukira MP wenu mwire atiri thirikari itho ina thina ya Kenya Kwanza kana ile karija itho ino kebwa mbesa ina thina ya finance bill kana atia iringaga budget mwaka kiuria ni turi atiri nundu tika yaringite zero budget ndene ya financial year imbituonete ya batu ya kari batu tutinde utuja kurinda nundu twitikitie wetu barira bukina boringe tuma parliament na kumenya utike twikara parliament ndene na ije barabara ikara kwa PS ikara kwa CS na ije mbwa we romba kwa kuna nambi boringa gituma Mr Speaker sa na ogete dara gucwa CS amonera gira umuonera Mr Speaker sa sasa tu ndio kumenya atiri nyama ile iringa gituma munenye itetirataga tourist nuntumbi turiuga tika gutwira meanke 5 uyo tura meanke 5 hanganda buthithiria no twira byo mwaka uni tukundi manya ni tugaga na Southiment tutethina mwaka jukinyagia tukona mwaka juitwika imbito atika tukagia na arua mwaka jujungi tutuba tari meanka iri ugatwira meanke 5 nuntu budget ya thirikari itiringa kwa mburoko meanke 5 riu tuturikena tukiaria Southiment
anda Dr. Chandra Kimwiti wa maendeleo turaria maendeleo ya miaka 2 nondu miaka 2 ariku twakinya gwange twarie juju ngi twitite na tutikuromba kura rai by the way turenda gwita ngugi muringi okura akone arienda ngugi kana arienda gituma etha outu turakinya. Thank you so much. Ibwega sana mutegera. Ndio ngenda kuromba kura za udhimenti nyaga ndo kwenda kurungama koko rotadia kwa no thurirwe gutoka aringa gutoka uma njuri ndene za udhimenti ekura buthikire bwega babo kwenda kurungama ngabana nawe gutoka romba kura za udhimenti ate kuorota. Sawa, thank you. Ibwega sana mutegera Meru TV rikana twina representative wa Gembe South na representative wa Imenti South. Sionde South kwa hivyo South Simba ya tafadhali ndio kareketi kutoka South akudhira wewe mukari wa Igembe South kana akudhira wewe mukari wa Imenti South tafadhali na nututegerete nendo ntumire SMS yeku kiri namba ya 0748918901 kana witirutira Facebook Meru TV Kenya untumire SMS yeku mbere atiri mantu yokuwa viongozi biba kiariria ni ukweli menyana ndi mwananchi wa kawaida era ora wikirite kiratu no ivya kiu ndipo tukwenda kunyumba na harua kwa hivyo ibuno ntunko boherense tafadhali kana nututegerete omba kwithirwa ntumire SMS yeku ukambira mantu jero kubwo viongozi baba kiaria kethira nija ukweli kana wewe no kuona pengine kuyo kutithithituro kenda kuthithwa ina kinya thimu kwa ri one so wenda kuningira thimu wenda kuntumira SMS wenda tutura Facebook Meru TV Kenya uketa rutero rundo ntire comment yeku na kiamba kwithirwa nkimegwata so tugichokera kiwe Patrick oruare ntukungu karinjire uku ina njire mumbirirwe nithirito ina thina sana njira ya Kimongoro therone bogwete thini uni barabara nithirito gichumbura antu muno na batemba kwithirwa bakithithirwa barabara eu so no utwire pengine kibura utegerete kethira maono jenu jara boina yo ni jari kuja barabara ino ntunia ayite mpanga kire akari. Thank you. Ngwetekia bugo wane uma twena njira teke Kimongoro therone Kimongoro therone njira uya twire ko county ithere Kimongoro therone Kilili Kimongoro therone Kisimani opitie tekianda so njira teywe thuki njira thuki kwena njira lami kumare kanti mwaka Kimongoro kwena poti usimu ngwetekia jirera mheshimiwa na thirikari vera kwire twendete kufika Marinya jara lakini ambera tu kairi kuona uramba kuona njira aomba kuona besa kenda njirere bwithwa etusabu twari njira kuma mawa mwanka athi mwanka aratu ankanaira tame yo mekinduri in fact akari batura kwanda mario ethe bakalikana tobosho kwanda wa mario mnore onde rionde baina murugwa mheshimiwa John Paul ni obeta abaturiria maturu lakini ngwetekia jirera ruare ukia kumirao oma mikinduri wetete mawa jirera ruare twamekera ki program ya highway ne bwitha swane mentana we baba kumentini kuma Meru maua mikinduri na nyamba uba kumentini highway yonde Kenya so ngwetekia mheshimiwa aina plan urako banga ona na raun kumenjirera antwara kutithira tugiagi umenjira already ni ekilami na ilami ethira so no mungu program na yayo ire batereke ndethe maintain wa inyotirite mheshimiwa andu bara bakamenya maintenance njirere ko irana ingutikia au ni turi andu bara bethe ba patient uikurari ambia kuinambia sa potius na ingutikia mheshimiwa na kuthwania what to do lakini accuracy permanent solution ne uteyo njira kithuki Gembe South twina njira ingi ya thiru nyayo ithirite mawatu athiru na ithirite kironda na ngwitikia yari na contractor Aticon ukaswa Aticon no ukamenya njira ira ni thirite nya twetu cumburite gethe na maandamano tweta president ya athiru market avera nkubwithe njira ye atugara show athiru market twagite market inene muno no ntonde kwaria ntucia uringi twagite market inene muno milioni 52 ira ikarurwa any time athaye good news kiantu bathiru
amantu yaitu berite muno mwanka tukamenyaneria lakini thai turenda kuwa atuthithia mathithio untu njirera ina contractor ikwethia gutena kwendeana go contractor ora warikuo contractor ora warikuo no ora wiyo nontu ora wainjira ora guthanania riu nontu ni muremete kwi maratasi aba yo saina na ngwitikia oni kuyonda thiatire njire umwanka nontu nyani miante da mwishimu arimwe kubwe wenko utura nteto jeremi no mwanka nyo amenye manto yana atia tuthia tatwethira andu ara gutii contractor ora warikuo kwi mbesa aoye kwi kutumantu athithetie so aro tumantu tutu ti kidogo just uyu anenkera onge amutharimeria njira ngwitikia thai na contractor omweru abwatenje contractor na change itwe so maelewano yara ya kiobisi kwethira maybe kwingari wa enenkeri thirikari utumira njirene uno kuma to mwankocoge uyongo ni receive so tumantu tutu ti kidogo ngwitikia soon and very soon nya yoro twina mheshimiwa ndo twarethete na rogoti na murasana tamanto ya njira ya theru ambira contractor aba finalize maratasi then contractor akethira isa tino ndo tukwenda president bere tukinya mweri wa 6 tumuita Igembe South tumure yorure thoko ueme thoko ya theru ne kuyura tumure yarure sub county ya kanuni na ringi atugire ya foundation rea mondani market ire wakwa mawara marikiti emilioni manatatu tukwenda bandu yatumenya ithira chata kio university na ta utura no ndo mantu yombe mukwira president era akari na mheshimiwa na kwenda kwithira ibera uni Jeremy ndabura iria bwira u na thaiwe wina steering ikwakinyithia mantu yariko mantu yara na ngutikia jire kuma kimongoro kwita nthero ne mwanga kisimani mheshimiwa kwema itwari nthero ne na president ngutikia Igembe South president rira kuona ndo bamukirite sai siko meantura a president yetite ade udemi ago ya wero ndo roro obisine so itwari no nthero ne na atia awa bolikana nyani kalikana njirere kuno ntunjere ura fruit yare ya mitambo kweketa kwera ibaswa njira Igembe South sina mitambo jira kuma kimongoro mwanka nthero ne yare ya mitambo ile yaki mitambo emuki lakini te ikaotoka koro ina waya ana ate uno utheri wone bugo thiri mana wote mutambone ikabuga abugeleanwa umwangu megithagene webele oyo ungia kiluke kana bwana buringane ngoko lakini mheshimiwa aiku ya kilukira sukumire aritre njirera ko county ndo ni arewe kirwa kuo barabara ariko kenda bethi atia baurana baru yani omuntu akwatie kwa mheshimiwa rumerita ko county ruare njirere ekimongoro itandherone no bakuingira thimu bakwira njire une bui ni maintain wa mheshimiwa maintain na mbesa kuna wathura kuba kaneki wanahabari kwa mwanahabari wende we Igembe South kaneki akwira atwethe nguikie iku thai twakuthingire tukuthinga permanently thai anto beko kaneki wanto bonikanga kugia kura age kwa bombure kura wete raro kwa muntu naka matibari na wirege kaneki na unikangire so ngwetekia ora tukweta kaneki na njire kimongoro history huyu ari mitambo na nyake thetu ni ari mitambo lakini ruare gethetu ina lami ora tukweta huyu history nyanto bathiru mbere tukinya 2027 inyabo bageta njire huyo eri history bo itware njire mbuki ngwetekia mheshimiwa I committed tuna njire imbinge muno tura opening ankwenda tokinya at least tugia mutarata maendeleo John Pomo anjo mheshimiwa John Poka wano yari atua na ngoka mtu kanya studio wetu amukundi aro ya soka agendeleo kwera nonto yaingi muno njira ndina njira oba 18 sithire siko county uranjere myawire tutura senjira ineri gakwetera njira o 5 ira tu openete kibindi ke ondongo kwera manto ya buyi nonto ria tu maintain njira sekerake lakini ndaingo kwetera njira 5 tu openete tukame open tuaka ekaringwa androsa metega kurwa tuamengirenda tuamegira maram tuametie lethia kwa kutotia totena maram tukamea financial ya arage na kire na arage na arage 85% ire kwa tuaita turumetonge tuethuthilekelie njira site ya 5 na idunya boibado tu na a complete lam nyethre enini anto banex ndondera kura kwa tura ku annex
ngutikia wetete kwa wire maternity jirera thai na lami jire unkumira mawangaos teta mwangako kamonyo ina lami na rero eta oite muntu akura John Mheshimiwa John Po atenjire lami murume utu dalla injira salami ando ba moi ba kuimenya so tukaria mantu ya mainge tuikia mutara tarayiro kwenda lakini anto ba nko bashwa to wale to te kurene to kuromba to kuoke na ba wiro baturingira kura ruyo ndio ndi ashwanti kime ya mheshimiwa akabwithia njira ira ngo tukia message ya opponent into bila bionde ba kuria baki nonto yanjire we kumareni tukimongoro tukwembere ke fandirwe efando yani nto very senior mtu nyevira akiomba nyaku influence yebu lakini onto tethia mtu kubwethia iwe toka mathira ndakasi atura kwandamana onto oba thai waturira au Jeremy watura wo kuamba ukathia tone antu yana batuko membi Jeremy akuira ambu lakini Jeremy wo kumyankoroneke so batwe to connected nonto tu ya mashinani maandamano ya fandiro ya manene mno yandamana jirera Sure. yataandamanirwe next Thursday na promise yari every Thursday tukandamana finance ya So we sure kaya fandito fanditwe kire yata fandi tuki expect Thursday ba wete ke agwe ta bu Thursday tuekuo bethe aba iko na nya Thursday ithi ya tausonde bethe aba andamana so no to finance ya tari terembia ibarekere kakwende njere ya bwitherwe kagomba kuona ile marete no ro kumathira so watu menya thai bagwirira bongo akitio muno tekenya njeri tukarongwana cia tekenya nyanje nzie kiona ruji teketaga kwa bani abakunda gwa ruguri tukore kibugira ubura bukwaria mbaya no menye sometimes thai wananchi bakunukite metho ora ugire kinya kwenu wananchi bakunukite metho batiringara muntu no bambeta wejo banengira bakaria yes lakini tukwire kura bakumena na bakaruke kura na ndi nya thai no kwithira no bakona bongo enyewe i barabara tukaria kwandamana tutetethuka nikira mbitikiria jerire ta goita mse kwentu ku nyemwe antu bandamana basoka baita batia mandamano bakarandire ubaira ende no ndumantu grievances sisi tu kende kinyanira katusiandike tudani ora the concerned person so botemia kure bugethia burethete njirene bukiura antu mandamano by the yarate mandamano abwetheswa te mandamano ya thia agibwetheswa nara no turi natoka andamana wine iya natoka andamana yabu bandamanite bagijira toboshu anto banto boshu wa batwi akwa tukugibwethwa twatwira kwandamario tutereka bwethia ringi tukareana ukungi anto baraba bera botikiluka nontu utemia kwithila mwetia wagithimo kilamini maandamano yau na wine iya mtu urira mtu utinga matatu katukandamana ngari ye yo amiro tikiluka wethia wanu andamanite undi sasa wengona tesawa ubai kwithia wandamanite wine tambake white na ugirite njara so kwethira yonka luga bakona ni anene baba kuigwa sasa luga no tiro ne mpiro muringane iya ende ukamatite iyo ringa mwananchi mwenzako uro andamanite urate thithiti ati yau umuringane iya rira so wandamana ne iyo ugiro ringa mwenzako ri eta sibitari no umya no ro itete kwa dress kana yo no babu umisa na bungwa so nye maandamano ya tudokina ya katibeni lakini ni ondo je rio kabwithia maandamano wo umekwa kuno tiro seta kwa gumu ywe musi weye muturo itete ngwene umwiria kiluketa ngwene anabake barare ampara so unya wewe ukwintafia right ye mtungi so batia kudithia ate wethia nukwenda mana mbere kiakwa ubai bukabwithia kwina opinion leaders nturene wenu beta irangari beta iranjirene era bwatirimana asibu bwamura twiri anto kwathete atia kutonoetie mheshimiwa ibere abilabu nyandu kuba kwandamana Thursday weekend wengi twayanirite basare gembe boys nenda mire ajirene weu na tugiba suora kari na ndithite ngare ginya giba suoro kuibwa na ndime guthiri asiumia biele atiretera njirene era so bubwithie musemano yura wa mwita na ukwenu wa mura ya utwonera njireye ake ya abura mikakati arethete atia ikinyite no ntunyo kwandamana maandamano yana
ukethira ukethira njira we itina mbesa inakoma mbesa kika bwithwo ne kumi lakini kuntu batere kumenya Patrick yes no bwithwo butina mbecha lakini urokuwa no weteke chief ukari na chief kana bangi opinion leaders no kumenya urokukarite Kenya thai anto ibaya grievances so through so many avenues lakini ukatrima thina iria itukinyila muturi batere ukinyila kana pengine cithro ni simukinyila we lakini tutikumenya no tumembi antu barote feedback bakuwata kuma kiwete so na bakathugani antu baramenya no ntu batena any other option batena power maybe kuya one on one bongo bakinyila mheshimiwa bakona then the only way to bakusika attention ya mheshimiwa ojo ituandamane no of course baandamanire kila mtu atajua na kinya mheshimiwa wengo akona no menya antu bawe bakuandamanire maandamano jana tuonaga Madam Njeri maandamano jana yalikiri katiba chaptera bukungu buka picketing na expression na maandamano jana diithagua kawaida biu ni ntubire moya my friend kethera nukwenda utwirama maandamano jana diithagua ni achungu para tumboraga katiba implementation kiribo basa maandamano jana batu antu baba iru tudithagia particularly Kenya those are extreme things nteto yonde ile jara antu beta inya kotini wakiri kuga it is constitutional picketing angambi nteto ira wakiri ara yetia maandamano jaja igi katiba na maandamano jara tutirimanaga ajo itu mwathani yakuonokio kari tirimanajo no ndiro kare wana tetu kuga nuntu maandamano ja barabara na ja katiba ni ndobire mwanya ja katiba ja karagao ja gatumirika kuonokia arifu kotini baicithanitie na katiba ja ngiraundi ni tofauti ni kumoto number 1 for example muntu kuandamana ni abatere kuinga barabara highway antu batakuruka no ndokandamanite na duganye kuri muntu wikiti hospitali na ambulance eni nonto ni kuingi na maiga na miti na mwanki jo wewa ambulance yo temba kugitate ndenda kukuria atire uri kire ambulance kana ngashura wikiti mwana hospitali kanda manite uturo no monka bukendelea number 2 riu wa mwankira mine wa idierete kuandamanirwa nontura mire andamanairwa itho wena potus kugutuwa kama mwanki ndeo nontura wenya no jore intaka nituka rero mwanki juga kwa gutandu bayinga njira cianchangiri ceri sabu ireri ciao barega kuinga ciao kenda kwao kuendeleaga pakeja kuinga mena iwe kenda wija kuinga mena iwe na uwa mwankio na tote kuamua gapokare ku bukieba na ira nangari bwiti tobicine ira bwiti tegukia mantu lamireo ire moyo bukaidi eyetha gwa kenda i ya edwethire no maandamano na tetu auro yuko getha gwene rinya ringi mbukiura uikiri na communicate uganda manere rinya ore ringi kali Kenya turitu gere Kenya turitu bukamberere wananchi tetu kwenda obera Kenya I mean botandikira data point yakwa ndagwa Kenya turi na Kenya ureka ridai onno mbethero ndinjeri oni kwenda kuandamana genuinely lakini the moment menya of course kuna maandamano ikwethera mbere kuna tuchuchu na ugo ketha kuna maandamano nawe wenjeremi nonto wana no pingana na Njeri kana mtora Njeri akwitira nini ugo nawe ugatwa tucinabiri njitwaku yes tukeza na nde twetha tukeza rugire tucemani maandamano ne tucemani tugui maandamano ne twinde turi lakini kwenda ndene wetu tucinabiri njituyo turona tutukavivie walifu kenda nande mantu jara kutwika ya gwita mwanki nguruki ora ya batere gwita no tukuga andamani ibaba batere kumenyana ketha twandamanite tukariuju tuno kithithia opposite ya bila tukwenda kwariria baatu tugatwika polisi egukaria na no tutwika polisi ikyo tumintetekanitie na ora tuganga polisi brutality ndetekanagia neo na nda muntu na iga batero kabano nwe agenda oro mwere polisi no ndetiringa kwa ne iga no ringa no ngata bwega mu polisi eze kana katiba kana kwa ndio bwega no ntundi assume ndi mu polisi ndira ugo ugwitete kundi na muntu na iga ugo batere gwitoka riuka no keja rongo ugeja rongo yo muturiza ya na bunduki tinya bunduki meiba onine ndi criminology polisi ile tena wana bunduki yonde polisi ile battalions and batons and cordons bara bena bunduki beba wabariki kwa sababu yao batatu bau bangi bena batons bau bangi bena tiangasi kuri gutiga bena kyo nukungwata bwega the issue is this uratu andamanaga ni ukundi tamainaga ora polisi gatwando
ugo ni wale ari kankurikania Meru ya Nthukienu igitare kurai na ndo ya impeachment kwa tuika njenzi ne yumirite ugora na giti kitogo wona njenzi iririku njenzi ira ya tuika ne kwenda kwandamana bacha jire yari mirui wona ka muntu ina mbwe na ute njenzi uri mbwe no gachina jere awete njuguma na awete ndubinde bindi gwataka na ntu bena ireru inyabi akirangi na ntu eni ataka kabuti ikiri wikirite kabuti de njenzi niko mimi ngukuria kwandamana kuria kwatumaga Meru County Assembly yedua ni kwandamana ni kukuga muntu aume kwithia Meru County Assembly no ntunia yidagua na beto baragwatwa na bangi bararara mwitone juju inde bangi baragwatiro inyanko bo batena iratu ndenda gukuria atiri kwithia County Assembly ire ithondekina ushuru bwetu igugutuma MCA batimpici mama kana igutuma mama atuika atira uma kana akauma. I am against that. Mbuga aketha kwina maandamano to communicate. Bwajairi gutigi ntu kionoraga barabarene maandamano. Ni asara na gutegita na kuringa etuma. Gintu kiria tuonaga kionoraga kigiri na arabiikagwa. Ketha ni barabara ina thina antu bageta kiria atongeria bageta kiba kinyaga. Ketha ni mbabu kubathikira. Kabate atongeria uketho butino kubuthikira ri mutongerie for example buthurite abo abitirie cukuma neni nawe pole pole butikumisa na bwingwa bumwani ntuku kiatho ni gituja wanyu miaka 5 antu bakaewa mbureki ya kuani ora bakuona tu bathithie mwega ambwa jerire tu kwaracia tukua atongoria babetu petha ya baikire antu avenue committee mathiko tigo gutitite kurira muno enya kwaria mantu yenu no ndubutona na ruabu kari nthi amwe sibu kubeta na misemanio security nambi antu ara ni wanjenda ira ciothe cietha ciaria na utibu kumbika kubwa mheshimiwa ati kuwaki na chief ati kuwaki na DCC ati kuwaki na antu bake baraba bamuwakilisha na ara so ukethia mturana kuya mathikoni weekend na ara kuthuki kwa mwera na abura nkabwithia theni bwatiwa abura mitaratara eke theni bwatiwa na bubuka wana boka wende na atu ungeni wake ya abure ndi ubu abure no rongo abura na bwithie ni maandamano so babuti kwithira buti araniritie no ndugutikia mheshimiwa ndagure nyoro na arari turari no oti festival cultural festival rari no ngotika na ukethira kwe mantu yogoti atongoria bara batarige na babatariria mantu barariria mantu ya ugoti mbere ugia kwaria yau yange ya utumite bweta muntu so atongoria betu mimbi unombaririe mheshimiwa John Paul availability yake utombombera no muswabu araniria batwi ya muntu akwenda baraniria time wake ukethia tukaungu makalende ne time weku nawe nyoge thinjire ne wa mwetheria u akurungama na babaraniria no ntobwambi ntore sabanti ibabu mwete kura kenda bumutuma na bumwira na ria mutongorio mwanjeri nurabwara na iria nyamurungu turomba kwina yes wait and no so ira wirirwe mutongorio riwo mutumire no wa 100% wa mwere kurere kwa mwetikia na mutuma akinya so ni ondo bukaraniria wone yaka mantu ya yaku yatikinya then ngwetekia kawikayila kau 500 meters to kwariria kana 1 kilometer so 1 kilometer jirira sirigembe south ira to propose retha isi ra to meri presidential delivery be yakona non to bo sabi wa non to bo lami kilometer 42 so kwethira iembere omde ngenti kilometer mwe auto te bo very bo bora te momero wa te boka ota so ego tu kwerere kwena ndo ba mbise samwa ba badina mewano kalende ora bakawithe mheshimiwa John Paul na kabatina mewano ya kuona maendeleo wakinda kwaua mewano bakwenda mheshimiwa John Paul no ya mbise no ntuto kumya kure kira tukaurwa kure kira mwananchi atwire kira aturia ara ono ndo tyo tutakwithe musemanio every location na sub location ore yo kaurwa wowe yire atwira u no thithitie au no ke geruke kamakirwa wetho thithitie toya na itumi
Unaona? So bado tu committed na gethira ndi opponent ubaira kierio maiba utulikania mantu amaingi muno no me the moment wa utulikania na tutu nena nje eto swabira bakuwira kenda tukoto kinya siasa na ruro na rura no ndubo baisi kwaria nsunko basisa kwaria no nduro kuona president yakiwa antu baidrimana onduba sora plan yo bakawa oni endiri jeri atutethia we itawiri anturi mheshimiwa kailagana remiko kakio kinya 2027 bwa mpakura de ya oni marinya yan kala mi konde ambura mbekire kange iyo si asembea wetera lakini wetawera muntu atebui we nyento bira ubaringa mungi no ntondo ubaringa by the Gembe South ando bara ba insight ando against Mheshimiwa John Paul na ando ba imbesa mno baga ando batomwa na kwa bashandi raki bote mama no nto baida sebi onde na baka ungana lakini napo at least ando batano ba trimana bakarande kubangira Mheshimiwa John Paul umwe akainya timu na mekiria wa Mheshimiwa ibwe kionda gira kubangirwa no nto bwambi kwa Murungu na nto bamwendete mto mwenye wa eto mubangira Murungu atuma mtu omwira bila pesa becho abatudo kuona ando ba pesa zumba kwethira bana tsotsetio bamwe bainira baturito pora bangi baina NGO sa community sibai kwethira skitangwa community ina lakini utokwenda kutangwa bebera ndo yake ironkaomba jeri ukethia gwe kintumbo provide where change umbo provide station e ubayo provide ruare ukaya ubaira oni yanka director ko kweria wa ukari o paradise start down. Okay, thank you. Thank you so much. Jeremy kwena barabara yetwa keke moro ga Mitungu Road. Barabara yarirwa ya launchirwe last year but one na ni president na mwankira thai irirwa barabara yathithitwe less than 10 kilometers imbi kurengi ibwega na ingucokia nkatho na inyabungi bora bombaka mucemanio jira turi thaa ici inyabahabwe as journalist ibuthithe gintu gitagwa due diligence no to right of reply itikwirwa ya launch last year but one president ni last year why iturite ri barabara ya tagwa inyakira iturundi nyabuti ciari na batu turiana muno ni hakera turio nimeona hiyo barabara miaka mingi barabara yewe ikiambiria gwikirwa rami irambiriria gwikirwa rami igitara Dr. Chandra Kimweti nikiri intobira last year president yejire nikenda launch iendelea so ura ukuga ya launch last year but one ategutwirama nonto ikiri manto jara president William Ruto adithirie Southimenti riria yejire arakara micemanio itano different stations in Southimenti. The deputy president then, the former deputy president Gachagua and the president bariunga Southimenti 5 stations. Batu tukaratu tulisa sawa nonto Mheshimiwa Dr. Chandra Kimweti ya thirikarine. Number 1, the status ye barabara area kumekora onchwa contractor ingirauti na nenderete ana inaendelea. Number 2, phase 2 yayo nonto ina phase 1 kuma kienkia ndege mwange kinyamoroga ndagasene kabere iambirie phase 2 from Mara from awethira ira moroga igwate Mara kenda ija kumira Mitungu iuna nini phase 2 phase 1 contractor ongiraundi riu uro kumburia thina ni atiri ni mbie na thina contractor wa barabara atira umangiraundi bando na kuendelea na ni shughuli kiri kwithwa ina mbeje cia thirikari ugo no ntu kumenya timings cia magita unengerete muntu achimba muntu na batere ukuria ni mbie na thina gichimba barabara ira antu bauragia ni iria antu contractor umirangira undi te uma no ntu tumba gwita na ithanju ura contractor athithia kilomita 20 ntuku imwe kana kilomita 2 ntuku imwe as long as the contractor ingira undi ngugi wiri active te uma that is the truth
ngugiwire Ni ati kurutika meno ethero ground na kwa tuko thikia kuthithia. kuna kurekia kuthithia no tukiuga less than 10 kilometers 10 te zero ane bwete to 10 kilometers 10 te zero niko ndo twere na Lakini kwega mwenye kuona 10 Bau bako- kedra kinyi last year iba kuona mbi kuma last year na mwaka thai tukinyite at least ni batukwithirwo no athithia bauga andu bara tukwaria na arua na inchi tibo bathithagia rami na tibo bathagia njira kwi mwanya wa gwikira rami na kurima njira ntukwe kurima njira director no itandike kuma mwicho monga mwicho kirikagia miguru turenda kuga atiri nuntu contract iwiri within the law neri within mawatho yanya batere na ure saini as long as contractor ari ngiraundi na guti ntuko bakuga bethira director ipaki ati guti gukuthithika nuntu nore meankene ya karikia thaingana nikenda amenya mathaja na banenkanirite kana igitare nenkaniri na scope yayo nitumie ni kanya ya kariba Southimenti nonto contractor ingiraundi kire tubatere kuromba ni ja uria Dr. Shandra Kimwiti augire phase 2 yayo nonto ni kirikiri budget neri kiri iwango bia barabara ingi ile ararombaga kinya kethera nonto bwa medium bias indirona ka kiripu ikuranwa ni antu ikabine journalist baria bamathiri ni opponents bauga ati Leandro Gachagua Kimwiti ari Karen arombere kieni kia ndege yaki no barabara ya KK Mworoga Maratu Mitungu phase 2 yayo ni kiri budget what is remaining ni tonya kiri tendering process cha thirikari ni kende menya kuendelea so tuliuga atiri barabara ina contractor ngiraundi itena haja kinye kwarirua no ntutika wike igura nikyo eta kurombero menya kuromba ringi ndomba imu itemenya kuromba kai ite kwarirua no ntu hare o itukweleano thai twina kipindi gikiri kainya anene ba stundie babatere gutinda kuria ni mbina thano kipindine babatere gwetera gikarika bagacoka bakwira ina atuonere no ntu te correct gira gikwendelea. You don't correct what is in progress. Okay, thank you. Kama it's in progress, thank you. Ingoro tujoki break kidogo tuketha tugichokera kagita gatekura. Yana wona tachokera mutageri wa Meru TV nkethera nkijukia thimu ciaku. Harikana namba ni 0748918901. Ukomba kuthira gintumire SMS yaku na namba eu na kinya wenda gutira rutere rwa WhatsApp no untumire SMS yaku na namba weu na kinya wenda kundingira thimu no withirwe ukindingira. Wenda tutura Facebook Meru TV Kenya rutere rwa YouTube ni Meru TV Digital ugatwata guntuku kunde ukomba kuthira ugichangira mantu jara twitite na mbere najo tuketha tugichokera kagita gatekura tukajuka break kanini tuchokerete na mantu nkuruki na rikana bando twina kinya mantu ja county ya Meru jara yethirite jagita na mbere tuketha kinya yo tukijaririe kagita gatekura jo kumba ukomba kuthira ukiumaruka mitambone. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places.
nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turiaje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Ugeja kwithira nugo chwanto aega akorea agonywa ona kuthithiria michemanio ukabio na bionthe Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagiro wahiri na nyomba chia kurara na indhongi chia mithembe thatu: Standard, Superior na Executive. Koroki kuri na nyomba chia michemanio chiomba kuju kikundi bianto magana jairi. Rooftop nayo ni thagiro iri na kwa ukara na ukionaga Mount Kenya, Abadeas Ranges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya ruji rwa murutera, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor. Outdoor Fitness Center nayo iri na kieni kia michetho na team building, kuthithia michemanio, merano ona biatho. Oku ukethiro na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitoni jo Mount Kenya, naria baikagianto kuthithia forest camping na kuthoma mantu ja maingi ja guchia kakirime karie na mitorire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya mwanka point elenana iria iri mita ngirinya magana kenda ja 85 kuma level ya area. Pix Hotel na Nyuki iri kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite Bwamero. Kumenya manto nkoroki ringa thimo gukorokira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@pixhotel.co.ke na website ni www.pixhotels.co.ke. Pix Hotel na Nyuki, beauty and taste with nature. Anuiji no waraniri no bichichia Meru TV na There FM ukaiwa kule nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone na ndi no utume maoni jaku gukorokira email yetu iria ni merutvcomplimecenter@gmail.com kana uturingire thimo gukorokira 0114 190 962. Meru TV, kionere mwanya. Mumero itwakwigire wirane ati kagita konde ntugo chionde tukenja nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingero na gukinya ibingithio kwenjele ibobi ukinyethiria nteto ora cio tukinyela moroto wetu na kumenyithia monde mara makuthina mbere nturani yaku ndeni ya nthiguru na kinya ome ya nthiguru tukinyete mpige kwagirithia wirane bobo. Mumero augire waigwage mpeka mutomwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi Meru TV tuirebete na biashara betu waka karamata turi amwe kumatia uguri na wendia thokone cietu. Meru TV ni twitete nkathi kwagirithia uthomi na wandiki bwetu bwa nteto turi ruone na mwankali wa ngine cietu cio kamati.
ukawethire bambitani Faminas wa Kimathi watanea nani kirimetha yetu ya ndeto ntigo chionde cha Jumapili, Jumatatu na Jumaine ngikumenyire bora kuri kirimetha yetu ya ndeto ugoro na cyo ntigo cha Jumatano na Aramisi owatane nani turikane kiri mubango waturinge emerukiri tukirira mangatheti na kumurika bora mugongo othiete na mbere ake agakiri Meru TV ogwatangira nani Dennis Mutuma ntuko chionde cha Jumatatu na Jumanne ndene ya nteto cha Meru TV rukiri mkuruki tochamania ntuko chionde cha Jumatano na Aramisi kiri nteto cha Meru TV ogoro Watandira na uni tirimbabu kuma Jumatatu mwanka Alamisi kiri nteto cha Meru TV muthenya kumenyethia urakuri Watandira nani Njeri wa Cheupe ntuko chionde cha Juma na Jumamosi ngekuretera nteto cha Meru TV ogoro na ntuko ya Jumapili kiri mubango lwa rumuri rwa siasa. Ibega sana mutegeri wa Meru TV tukumba kuthate chokera kairi waranda rikeno kwira turi na mantu mengi yara tukupangirite ntuku ya narua na rikana bado tuna siasa cia Meru tukwenda kumenya siasa cia Meru Mwankira thai na cio kinyite ariko kwa hivyo hata nambere kwithirwa keranire na batu ni nkwire Mwankira thai kona tekwita break ngomba kwithirwa nkiwata SMS yaku na ngomba kwithirwa nkiwata thimu ciaku kwa hivyo eta nambere kwithirwa kindiga thimu kana untumire SMS kiri 0748 98901 tukomba kwithirwa tukiwatana wina uwe wina comment kana wina kiurio kwenda kuri viongozi bana withirwa kiboria thai nikenda tutanambere kwithirwa tukiaraniria kuna mtu gwitwa Mteule Kaberia Mteule Kaberia rua Kimu anasema ukweli kabisa kusema tu ukweli John Paul ako sawa kabisa akawa okay ni Mteule kuma rutererwa okay hiyo jina sijui hata ameandika au namjua Aya, then kuna mtu andikite jiji ameandika SMS refu. Anasema happy to see Pastor Jeremy representing Southimenti. Ni kweli Southimenti tulichagua mjumbe mchapakazi. Asante sana Honorable Dr. Chandra Kimweti kwa kuleta ofisi ya DCC ya Bogeta Sub County. Juzi ametuletea Center of Excellence that will incorporate Nduma mashinani ICT and quarters across Meru County and studio. Honorable Chandra Kimweti anaweza kututetea kutuletea land registry, birth certificate and death certificate insurance in Southimenti. Kawampongo police station construction inaendelea na sasa na yote ni kwa sababu ya Dr. Chandra Kimweti. Njia hakwaririnya njirero kwariritia KK Moroga ndege kuita Mitungu ni kuthithwa nyawe arua ni kuthithwa Jerusalem Street anasema pia inafanyika Polytechnic ishafanyika ni nami tayari and now National Polytechnic kazi ya Honorable Mwiti inaonekana kila mahali Southimenti hakaueta wa blogger 012 Ndemenya kumarutero Bogeta na salimia Jeremy sana na mwambia tuko locked down kabisa. Iboeka sana. Then kuna mtu wetu Georgina kuona uko pale arua ana to watch atuwete kurutero kumite. Thank you so much mtu wetu Georgie. Mtu wetu Esther kumarutererwa Egembe akaua salimia Patrick sana na mwambie ni kweli itumugwete mbaru na mheshimiwa wetu ako sawa. Okay, thank you so much Esther. Then kuna mtu wetu Irene akaambia mimi au wengine naona hao walichagua viongozi kweli sisi ni kama tulindanganywa mahali. Pole sana. Na ntegereje kuruga Madam Jerry ukigweta kou kuri gaundu kwenda kurigania Southimenti no ntunomba kanya ga kuja studio ruaja batu murojo utongeria twina jungi no tukuthagumia au igwa Center of Excellence ni the other day turathegia ground breaking no Center of Excellence ndene county cira batere kunenkanirwa ijiri imwerejere Southimenti
iu ingi ntiugirie barabara nenkero nontu nukumba kwerwa na aria iri na riu nandi nja unduma batu twengerie ugita mukanda jwa kuria ngarama tujite miru nontu within the next 4 months batu nduma sentere yakwe njeri tutitinda kuija land registry itwathamithirie file tutijaga nde Southiment no twitaga na ndi undume area kwambiria thai nontu center of excellence ni ikutukuringanirwa ndi niruga bukejaga utukedia nderea na twina ntuma kiria Southiment baba betere pesa county kanuni ewenge unduma center kwenye South iri basi no kuigwa ubura kwenda na pesa tuende kubwithia site handing over mweri uyu wenda batu tukapera bere yetu twambio ge kudithu ge na yangu kidongira brand breaking bura kwenda gutumana ni atiri ni kwenda kurikania kariba Southiment na core betu ba Southiment rugono rwa kueja na DCC Southiment igitara Dr. Chandra Kimwiti nuntu botongeria bubwega wa kurega tugithwa na kauna murio jwe ja kwathurano arauga tugithwa turungami twagitirwo sub county ithatu igitara yawe igoji nkwene mitungu na bogeta na kilichio nuntu bwa kwithirwa mwathana tutetherie kumba kumenya mbugi ichiuma nyuma Dr. Chandra Kimwiti mwathani amuturie na mutharime batu next week ugo wije tukethie twina kiatho kia kunenkerwa DCC wetu urio kuinga kiri bathatu wa bogeta akeja tariki 12 niro twina mugeni wa heshima wetu urio keja CS wa interior honorable Murkomen no wejite nonto bwa DCC wetu nonto the other one we goji twanenkeri ni the current deputy president honorable Githura Kindiki na ndipo getere kanuni uwe wije tariki 12 wona DCC bambairwa nonto tuto kwambiria bairi ugo terambiria nyomwe kaya man ugo wije ndaugo ja ofisi ya Dr. Chandra Kimwiti ni kumenyithia atongeria na kariba Southiment katesi atongeria bonde babogeta kiatho kirio tariki 12 na ingo gugwathoge nikenda wija kuonia orientation ya ora DCC bambairwe nontu gutwe wambiria no ofisi yetu kwambiria bairi na riu twi sawa serikali iko imara thank you ngo gugwathoge ni njeri wizo no DCC ajukagua na tu twajukirio wegoji twina experience na wabogeta tume au no kinya ni ndo thote na ngogari ngeja kuone thano kwa oriented bwega kubambiria oita man Batu na Patrick tukeja. Karibuni sana. Nani ngakikisha bo karaitibo nontu nani DMC wa protocol ntebo ikanyuma na ubu kinyamo. Bas. Karibu Southiment. Kuna mtu wetu akithua Koni wa Kamacharia akambira following bwega sana Justo Dumba akawa tuned out Kan Karui we need power Kan Karui Ngembe South yes okay Kan Karui akawa we need power and pray that date 14 Governor wa Meru county must go home. Hiyo ni opinion yake, si yangu. Acha imaoni zao yako. Yes. Kwa hivyo hata nambara kwa ukitumia SMS yako namba ni 0748918901 na utero Facebook Meru TV Kenya tukomba kwa tukiaraniria moja kwa moja na nyaenda kudingira thimu tafadhali unaweza nipigia simu kwa hivyo kuringite muno reda twambiririe ambonere na ndiba bakuringa twambiririe ore twambiririe menyo teke nyamba raigwa so batena kiombira na andre nipigie simu yangu iko on nipigie simu namba no 0748918901 kwamba kuthirwa nkiwata thimu yeku kwina Mr. Patrick kwina Munyariki na Ncheme kuna antu ba complain sana rutero no to postima pakiwa batuire kiundune no utwire pengine umewapangia namna gani? Thank you wetikia sekte westima yaumita iranshikiliete mheshimiwa John Paul ngwetikia tukara sadai semega tai dispensary twena contractor akwenja marinyana ikingi biriau kenda tubekira stima ndoba Munyariki Kalamene ndekire sabea tothiria ngwe surveying na ivira tweterete indicide tweterete yuma ondo project ira sina mbesa na ngwetekia riu ndatonga mantu ya irira non tonge wingi kenda at least tuma tufikithira tuma tukithirania mantu yo kabisa ngwetekia yu party ilira ndaeta na transform kirune ni ire kwa mtu wetu agitonga uko Moiti ondo para batirite kila kitu ile ni bakurekebisha kidogo mheshimiwa akethira tukibwethe semosemanio arakenda ntu wamba kusokeria
contractor bambo soga formula ndatumira cio gitonga ombo baba yulilia kenda twekira transformer twethira tukithira na cia transformer na mantu metering onto ndaeta metering ikurari na crackdown yo kurwa mita gwete kyantu beto baba ingi contractor baba yire mbetekeri kanini njo kithimo izi tuigora bakuga. Hello. Okay, huyu amekata simu, ni sawa. Huwa kurari na crackdown ya Kenya Power. Transformer itwekirite transformer mbingi more than 80. Tuwekira abara andu baraba Kenya Power na contractor para process ile metering yethira etanga bani buboya. Twera antu bawulile mita antu baraba atuma wa mita irabe ya wekira. Baya bakamathirwa baekira antu stima direct. Bawekirwa direct Kenya Power realize antu baba ingi batukura stima. Baya bakura transformer ira antu bethe abathetete muno bakua mweshimwa kaikire transformer sina marando byondo siria yirwe. So ndibere transformer sio stari ya marando. Kurune ini ngwandetere wetia form. Letia form batunenkera form 58 slot yembere to sika mita se mita 52. Sewita barabetere wekira form, barabetere wekira mita beki ranto mita 52. Barabatare na mita sia batare bako yulila form. Na bwanto baranonto ibaringa waganto, ibaringa wangiringiring dakera sia tumero Kenya Power. Beta ba connectianto bara ba connectianto ba bonde. Kenya Power realize nyaba na bo anto forte ge mita irana bo barita munki. Bekira yo through. Iro ba realize anto ke transformer anto 140 na anto 12 ba korea na ibarita mita 52. So biubo bya changira transformer sia kurwa na ngwete kia moshinua immediately la mwaririe na bara ne dia munene ora we mawara wana gichuru na tomwira transformer yusi kwena kuringana na are kurirwe antu ba tomwira aba supply na form na bayo bara yo lele form se kuma system ni akino ntu awire kiumya kimona kurita kwa mita antu bara tueta mita sikirwe na antu betu begembe south ndaburomba buru mheshimiwa financial year yetu ina pesa milioni 98 sawe kira stima irato wikira irato itawekira munyariki irato itawekira na kiale irato itawekira rodeyo irato itawekira kumwena huyo ru aidwau irato itawekira irimba tafadhali yunda eta nini na imbingira tu itakubwetia tuwekira mita buruburu uka mitera imbesenka imuno kurira toburomba wekirwa stima ya Kenya Power kenda tumba kure oshuru kenda thirikari mbesa ira in return tumba kuona njira tumba kuona mbasa reso kuba mediana so tafadhali nonto antu baeta ba insight nano kwebo mtu agua mheshimiwa kai kirete antu stima fake ote stima fake transformer bongo kirea ora kure stima wewe mwambo stima na Kenya Power yako wata bwa pambana batungu wetu mwangantu kura tu commission transformer ndio ndo ndio wewe transformer ndio tuwekira njaro tukua to me commission una mheshimiwa areamu tuboe bwekirwa mita ankania nyumba ona iwankana tukathiranĩria babu au twabwandi over Kenya Power. Kenya Power is a profit making company no mwanka tukarira stimira tuwekirwa tukuza stima cia nau burire on top of that to in a last mile transformer 32 ira tuwekira anto to supply titles yanto bele badatu non tubo eli tafadhali anto beto opponent bagaba boka asione kanera title munda yukendwa stima no mwanko usaine weli kenda to avoid mando era to area okithia na bakamenso jerioni mbekiri mikanda ngikaira transformer kithia ngegro mikanda tueta tuka anonto mtu aina munda au agerwa line meni line ni aitirite na injirene rutero ronjira agerwa turitaritre meteke ndastima isi tekethia akarea akawende oni na kamenso na mori ito twafanda antu bara baitere mitieke no nto no bathurire be yaba wende no nto kwa twata maendeleo baita bongwa stima siegro eta to ditanga na ditanga Kenya Power so badu twarungamira kindete na stima sekithia rware kithia ba wankaniro stima na sio de basogere nkatho sana ke transformer turekirite kathiona kithia na muithone bateitiri stima anto bakasarani tafadhali tukareta form tuyulele form kenda tumba
kwethia twina stima so issue ya stima igembe south ndienda butuwe miaka ile tukwa tukinya 2026 rĩu atwetwo swaka mutungi tuka kuthiria ara tutiite no tukatukuthiria. Thank you so much. Kwina ntubu kwirwa munene uku no gite Jeremy arirwa na ugite we Isari Chugai na ena mbeca na kwina barabara inyingi akawinya barabara ira ciomba kurema kuthithika we no athithi kinya mbeca cia we then agatigwa gwetera mbeca cia thirikari. Is it true? Mugi nonto ni anonymous ndienda kuga that is not at record na mbuga na Kimeru mugambo jwa Dr. Chandra Kimweti na ugite agitarana irua na untu bugutonya mantu ne personal kiria kariba Southiment na kariba Meru na kariba Kenya iu intato chiandu na nonto na kumuntu ndo atigira gwa kuoja maratachi wimenyero tegeja utegita thokoni utegete muntu ndo akioja maratachi nonto gutibe biteo nonto barabara rira muntu athithagia guti muntu ethagwa atongi nkurukia thirikari so rira twithwa twina gita ria ndagitari omba gutethia antu nikiri community rules for example kukethwa community fulani itina uwezo bwa kuumira itina gutiukira jaria kwa ina thina na ara gaturi na nangi na naja mitungu guntu ndamena au gatakuri ria kwina community road inyiriti antu na ndienda kuga ugite iu ni njira ya incitement ya antu nigendera bakara kuthithirua batuika batira karo Dr. Chandra Kimweti teka athuri nikenda atumira mbeca ciawe personal kuthithia barabara ithithagua ni thirikari nontu thirikari ni njene mantu jau kira Dr. Chandra Kimweti athithagia ni gutumira effort ciawe gututhaganira akona akoromba mbeca either aromba mbeca ile chire ome ya NGCDF akeja akithithia barabara fulani kinyathani account akabaumiriria ti mbeca personal ule kuugo au ati daktari na ugite ndienda kuuga no authority unija communications officer in charge of communication umegwate bwega kana mwaririria official wa ofisi ya Dr. Chandra Kimweti wa maendeleo Southiment ati ugite nteto yu ati wena mbeca ati barabara irete thithua kathithia gutigintu jakeu na mugi ni barabendaga kuona gya gucwa mariitwa jangi kana ugangania na ugite kenda akinya Mumeru namenye Southiment namenye bau ni antu baraba baina kiwewe ira gutia bya kiu bakuriwa bagacindana no ntubwai no ntothane barabara ire itwire kuromba kura buki muntu akauga eje nkathithia akara kuthithia mantu na barabara Dr. Chandra Kimweti urathithitie njeri na Mumeru naigwe ni kungangana gwitithia barabara ira ciaturite kirira-ini ya county kenda itithithua nontu arume na kabakathuru abeba ira responsibility na bakebera structures barabara igature iri county ikieba tiga itithue kirazi giakera nikenda uri kirira-ini nekera atikame wajibikire kuu ni uchitagua na naongerete inyingi na ciakaragwitia so information yeu te correct. Thank you. Kuna rumors ni rumors nanga wotu utuhakikishira kama ni rumors ama ni ukweli, lakini kivyangu ni rumors. Kukirikana Igoji West office ya mheshimiwa ni gwithirwa giti antu 1500 kiende batetheria gwikira ruji ndwitanja ciao. How true is this? Te Igoji West yonka na te Igoji West yonka egwitua kuri na nduji several ili Southiment ifanditwe ni thirikari through National Irrigation. What there was yari initiative ya the community go support mantu ya survey works nikenda documentation ididwa na chumba kwa funded in form of a proposal nikenda nduji wi ya funded uri kwendeka nontu ria muntu akwandika proposal ti thirikari kunenkaira mbeje ja gwita gwita photocopy ti thirikari kunenkaira form iwe gwita photocopy ti thirikari kuriagira uju kubwandikira ti thirikari gakurira ro kathima ruji na ro kwendeka kenda proposal ido ri complete so te Igoji West yake aria onde kwa ina ruji ya ru kwina ruji ya ro tarora mukia kuruji rwa kithino ntu Southiment twina nduji nkuruki around inya
iria irendeka proposal na tayari imwe ciacio ni ciikiri mbesa that irikiri budget already. What there was why rira thirikari itithagia mantu in proposal form kenda bwetha gwintu bwenda ofandirwa abo ambawiga proposal it is in public domain. You can refer a member baba ingi ba Meru County MPs baregere gwikirwa allocation ciao either cia ruzi kana cia mantu jangi nontu bakona ja Southiment iri mbere kiri maendeleo nontu bwariti proposals na ukametaka kinya kiri internet ya thirikari nontu rira thirikari ndigia budget appropriation etha ibwendaga ruzi na proposal yenu itiku kwa Ministry of Water kana kwa irrigation thirikari teme yo factor kintu butiugite so mbesa iria itetagwa na level emwe etha negoji west bakwa baretwe 1500 kwino bararitaga chiringi ngiri depending on terrain nontu for example uria terrain ya goji west yekari teu terrain ya ntu baria bakuma for example rojo rwekunda kwa rugatagara kuma wandi emwe rutagare ndeje rume abogeta we rukinya bogeta rumete goji rucoka rucurwa terrain ya kirima ruja survey ya ou mbesa ira etagia kenda form iwithithua na ciumba gwikua te the same na bara rugukunda rwejete direct. Okay. So it is official gintu kirantu babatere kuundi official kiri mutambo ni ruzi ruruke tho ruteo nontu ruzi rurio na gute muntu tethithagia riro gucwangugira njeri na rira mumiro gucwangugi nontu nutumaga application ni company njene gukwangugi igwitaira photocopy ni gwita ukurira clearance form ciero bunangi you do the forms. No, but no manko kithia clarification on to tiatu bonde bakere wambetire bagwitutiambi kuna mutoro kathugania point of information muntu wonde mbese ira itetagwa na siri ni mbese cia thithiritio public participation ni mbesa antu bakariendere bandio civic education barerwa this is any requirement yetu tuliendeka kuthithia 1 atwakia marata paperwork 2 survey works then from there proposal ebwe tuikekire thirikari party community ni buthithie the paperwork survey work lugono ruthire bunenkanire design design yareka thirikari bufandi kenda ruthoro kionekana harugakurukira na nara kunda rugweti they can be a witness barabeno gutino ro tithithirite survey work na rurikia ngugi there we are. Okay. So baraba kuga bati umenya ni baraba against you sawa sawa kwena Betty Primary School yes. Mwankene Joadhara kana Imenti rungu Betty tu mitungu mheshimiwa arua na ugite akaromba barabara yeje kire Minister wa Interior iri ya Security Road nontu Mwankene iri na awite akathithia mantu ja in the first 100 days in office. Now it's more than 2 years down the line na barabara hii ni kuirikana bado haijatengenezwa ni nini what happened ibwega barabara ira bagutara Mbeti rungu twambe twera na bwega rungu itindene Southiment no barabara lakini ikatete across patire batere kuthithio kuma mitungu mwanka Mbeti mwanka Ndagasene ni ethithitwe ki routine maintenance na dai na yacoka yekirwa sign hizi batere gwikirwa karabati na ethithitwe ni ofisi ya Dr. Chandra Kimwiti kumedia security road kenderombwa iri itikiri discretion ya daktari lakini na wite no wogwira akaraba ni rombi na ntutirombi ile security road yaki kuri mantu janga nona je Mbeti system kana na aria jabatere kwereka ni Southiment. Number 1 Mbeti iratura kuro Mbeti primary ni entaka laizi ni romberi mbesa berenjenzi kugia na thina cia kumiukiria fees lifting ngurukie milioni kibomba na yendelea laizi Mbeti ni benefit itekire ofisi ya Dr. Chandra Kimwiti lai Mbeti primary ni gwakirwa irasi bila bikuendelea barabara hizi ni thithitwe during the financial year ile kurukite kenda ithwere passable moraming and grading kumara ambairia ala thokone ya mitungu ya mburi kwina mwanka mwisho mwanka Ndagasene. Security issues we have tried our best hizi police station ya Mbeti
ire batere kwithwe ire tugutara yarikia gwakwa no ituike either GSU camp kana police station nuntu bwathi na ire ikaraga cia security antu aria ibonete dispensary ikithwa bona gwacibo cibo akithirwe bikibiki na mantu ja maingi security ire tekwenda gwa approach from the ground abnormally ni security level ina historical inyambere buchiarwa no kwana radwa DCC ndisi wegita riu so ira ni security issues tutumba kundiskerusa but barabara ekarombwe kinyare batere police station daizi taito ni thithirwe na munda jorono rakatesi ya Dr. Chandra Kimwiti itugwete taito uju jo igwekire National Police Service nikenda police station yakwa nontu police station itakagwa ni NGCDF yakagwa ni thirikari nene na imepanganwa so process ya barabara kwithwe security road tinya kiri kindiki kinya kindiki na umire na kurikanania kou uri minister for interior ibambe bakiririe nontu bariuga kindiki riu bejite goji tukinenkerwa DCC kindiki no wari CS na bero barabara iu ikarombwa andi DCC ari gukuruka na ni egweterwe musemene jwa security meeting ira ina kindiki goji nteto cia Southiment chionde ni cia nenkani thuthe DCC na achi akeja kutha ni security ni interior Southiment ituke bwa kureta CS ba interior kindiki na umire atuka deputy president Murkomen akethwa ari Southiment tariki 12 ni otu ina CS wa interior Murkomen already confirmed the occasion confirmed na erikire ya ingia ukeja kutha kuri bwa security rondi embeti tari kana nwari antu ba mbeti mitungu Southiment kiririeni mukabwa no ejite garone kairi Southiment garo yo gambi na ndi babwe menya it's upon you now bamenya kaba burikanie itukurikana mweshimiwa na ugite na ndi it's upon you na warikani mweshimiwa antu batorirwe ni bro ugite bakabithia betikiri tunde muri kiuri kingi kimwe kana biuri bingi woto mero biuri na ndi ugwa nika yaga Southiment kwanza kabisa tuitike simu. Okay. Hello. Turari nao. Yana Nicholas kumandarene. Akwenda kwera njere myadire. Abdiye gutwarira orongo ukamemene. Na ate orongo. Akwari orongo nontore. Njira yetu kuma kanyakine wike kyonyo. Okeja kura kabarinda ngenda waga kaneve. Njira unyanga alicho ngwitetera. Okay. Chandra kintu kwa kuringa wakura uninda arere nyamurange to kikenda twita kududirania. Ndari mto wewe ngondamu. Ande atwire tamba intuko na intakiyendira. Tukawa tudidire tienjira. Njira uyeregeta kwenjore wakaduri wengwari munene ku RMP. Na ida haji njira yeture omusiko watana. Kumakanya kina witekyo yakato atiganerwe. Okay. Anjere bigubindi pasta. Mwira gato airia. Na mheshimiwa burito mwende to betera au. Mwere nya 2027 kwa mwone kaja. Okay, sawa. Asante. Bwega inkwenda gucokeria mutana ugu uraria mantu jau ninkuigua ati na touch na ground barabara ya Kionyo Kanyakine kugwatana iria thaizi ina budget kiri mbeca iria ciri Kenya yizi na etha na igirwe bwega kiri into bitantatu biria Dr. Chandra Kimwiti agwetere matune ya Professor Kindiki Deputy President wa Kenya ile priorities chiantu ba Southiment ntuko ya musemonyo jwa Karen barabara yiu akugweta ni gweti it is on record. Sababu gani? Ile ni moya barabara ile chiekiri mbeca thaizi ikirwa rami nuntu abogeta niyo yonkera ataragwete na barabara egukata across the entire sub county ile rami na ndio ugite itokwari orongo ingumucokeria nkatho nuntu omba bakari orongo akinga studio ona ya hato kwari orongo tumite nde augite ndi pastor na kuga nuntu ndi pastor ordained mugambo ni atiri Dr. Chandra Kimwiti no we mujumbe tukumenya mantu yare augite na yare ataugite cionde je mubangone augite ni ntuko 90 mwere inko mu challenge yarite ni page ya manifesto kana ni page ya mugambo lakini thaizi akariba guntu kure ibakiririe na bena thiri
barabara thaa iu ni kumentinwa no tunibonete kimentinwa bothi gwitia na bothi kwinama na ni ititie kiri kiwango giakera yacoka thaa ii tukwaria ina budget mbesa na arikane na rombe inya kiripu no ntwendarene na ndarene itumenyaga ni njega no tunio kiumo kia barabanda managa na barabari dari boti inya na ruo no kuonete banda manite bakiuga ora bakwenda secondary nambi iposta kwa kuma kwa Chandiraka so tuliuga barabara ewe na budget Dr. Chandra Kimwiti augire eterete tendering Tujokithimu kidogo. Okay, sawa. Hello? Hello? Okay, sawa. So as I have concluded ni ati barabara hiwi etari ya utonyao etari ri barabara ekedwere erami kionyo kanyakine kugwata na othe we mwanka kithino nikende connect na barabara ire yumete wa mara itite mitungu ira ya KK Moroga mara mitungu ina budget yeterete tendering process na ni tendering daktari arombere MP wetu arombaga yarakishwa nikende menya gutonyana. Thank you so much. Kuna mtu wetu wa Papayo Papayo kumarutero Antobochu aliwa John Paul kweli ni mchapakazi, salimia Kim sana mwambie tuko pamoja. Then kuna